Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y lagkip di napalabas. May itong barko, tikot, may itong barko. Ah! Irek sublin ti puot ko manunemi adda akon iti ospital. Di Brenda nga asawak manunemi ti magbambantay kanya. Brenda, napasama kanyak. Nagaman ka. Talapukaw mo lang ti puot mo. Iti pa nakaidong suti o ulom iti sarming ti kotse. Ti kotse karot. Nadadahil. Kaya urayan talayang ti resulta ti CT scan. Ang mga nun apektaran ti ulom. Ang namin ti marignam. Kaumat. Saan mo na itong paltikarim, Sandro? Talon na kita nang ta. Ngam api ita nga napanunot mo, iti iminom iti arak. Pinugusto ko lang ni daddy. Ni daddy mo. Ngam baga naman kang impakada na. Ura impakada na kanyak, do talaga kumasan ka iminom. Kinontrol mo kuma. Sigon ka ni mami, inggawid na ka. Nga umiyang kan. Ngam nagpilit ka. Awang kumatikas na pasamak. I'm sorry. I'm so sorry. Sunalaing ta. Tanya. Hawanin ni daddy. Ano kan mo sa'yo? Kan nagsango kamlay drabing iminom. Imunon na nga nabartek. Saan ka nga nabartek ta nakapag-drive ka pa ilang sunalaing ta na iturog mo siguro. Ni daddy, saan nga nakariing iti bigat? Ada sakit ti puso. Ada sakit na ti puso. Kat may kontraking kuha na ti arak. Ngam ti pakasdaawan ni mami. Lawa pa yung minom kayo. Nadisgrasya ka. Kat natay ni daddy. Papagayam tingkay ng ikan. Kat napauluan iti arak. Nga teaser, iti lagip ti napalabas ni pagayam ti nga Sandro, iti Lawag City. Kada ito ikatingkay tumangigan, ti pakabuklan na intun madamdama. Alas 12:30 aking ganat alas 2, iti program at nga lagip ti napalabas, iti Action Radio DCJ Silawag. Inagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Kablawan naman ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. ni JR Jr. Aurelio Fiesta Jr. Yung kanayon ng bubuyan iti may upload nga video iti page ni paring Rey Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share, paki-follow dito yung page. Kahit no iti YouTube tingkay pagbuyaan, siyempre subscribe ka kuma iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award YouTube channel ni paring Rey. Ayan. Kahit dato lagip tinapalabas, iti Action Radio DCJ Silawag, ti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Dagiti prizes, 50,000 pesos, imagine. Iti mangabak na grand winner. The first runner-up, 30,000 pesos. The second runner-up, 20,000 pesos. Kaya kasama din, the third runner-up, 10,000 pesos. Kaya may sa nga special award nga umawat iti 5,000 pesos. Okay ba? Kaya maawis kayo ngagsurat. Di program at nga lagip tinapalabas, True to Life Success Story ti Ororayan Mi. I-computer niyo sa iyo isan iti email address tinumotibiyang nga nemiruiz@yahoo.com una saan kat nemiruiz123@gmail.com. Kaya no saan nyo kayang isurat. Kaya talagang interesado kayo at True to Life Success Story ti pakasalitaan nyo. Kaya na gundawayan nyo at itatakil na premyo. Mabalibat nga siya ti mga interview ka na kayo.
Hawakan na lang the cellphone number 0949-876-7682. When no friend request kayo, iti Facebook account ko nga Nemesio Ruiz. Dati nakakipis. Kaya Nemesio Ruiz. Okay ba? Kaya siyempre, laglagipin nyo, dagitikan kanayon nga mabuyo dito yung Ray Fiesta Sentenciador Award page, kanti YouTube channel, nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award channel, YouTube channel. Padaanan nyo, tikan kanayon mi nga panang ni-upload ka digiti video. Padaanan nyo, digiti napipintas nga istorya. Thank you.